Ndisi ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyasabwe kongera gukorera hamwe niba vyifuza iterambere ry'uwo muryango. Ivyo vyavugiwe mu mwiherero wahuje ibihugu bigize uwo muryango kuri uyu wa gatanu uzososegwa ejo ku wa gatandatu i Kigali mu gihugu c'u Rwanda, igihugu c'u Burundi na Sudani yo mu manuko ntivyabonetse muri iyo nama. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi. Mu nama yahuje abaminisitiri b'ibihugu bigize uyu muryango n'abayobozi b'ibigo bigize imishinga y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yatangiye i Kigali kuri wa gatanu, yifujwe ko habaho ubushake bwa politike bugaragara aho kugira ngo buri gihugu kirebeho cyonyine. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame atangiza iyi nama yasabye ibihugu binyamuryango kufata nk'uwabyo kandi buri gihugu kikishyurira igihe imisanzu ibeshaho uyu muryango. Perezida Paul Kagame yavuze ko kubwizanya ukuri no gushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo bihari aribyo bizatuma intego zo kwishyira hamwe kw'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ugerwaho. Yavuze ko hakwiye gukurwaho imbogamizi zose zituma imishinga ibihugu byiyemeje itagerwaho, cyane cyane izitinzwa n'ubushake buke bwa politike. Perezida Paul Kagame ukuriye umuryango muri iki gihe yavuze ko hakwiye ko ibihugu byongera imbaraga kugira ngo ubuhahirane nyabwo bubeho mu bihugu bigize uyu muryango. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko umuryango ufite amategeko n'imigambi myiza ariko itagerwaho uko bikwiye kubera ubushake buke bwa politike bujya bugaragara. Dufite andi mategeko menshi, amaprotocols yagiye ashyirwaho, hari yashyizeho gushyira hamwe za gasutamo customs union, urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa common market, hari n'ibindi bizaza bijyanye na monetary union mu kuvuga ifaranga rimwe no gushyiraho ubumwe bwa politiki. Ariko aya mategeko yose usanga ari amategeko meza akoze neza kandi afite aho tujyana hazima hagaragara, ariko n'ibyemezo twafashe usanga ibyinshi bidashyirwa mu bikorwa, hari ugutsetsa ibirenge ibihugu bimwe na bimwe, ugasanga hari imbogamizi mu rujya n'uruza rw'abantu. Nk'iyo tuvuze urujya n'uruza rw'abantu ni ukuvuga ko nta mupaka uba uhari. Rero abagishyiraho imbogamizi umunyamabanga mukuru yazivuze, ndetse n'imbogamizi ku bucuruzi, icyo bita non tariff barriers, ugasanga ibihugu birashyiraho imisoro kandi bitemewe, cyangwa se bagashyiraho n'izindi mbogamizi zitari imisoro, ni ukuvuga nka za bariyeri ku mihanda zituma amakamyo adatambuka neza. Ibyo ni ibibazo byinshi bigihari dushaka kugira ngo tuzakemure burundu, hanyuma dukomeze inzira yacu muri integration. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba Liberata Mfumukeko we yavuze ko umuryango umaze kugera kuri byinshi byo kwishimira mu myaka 20 umaze. Yatanze ingero z'ibikorwa bagezeho, avuga ko umwaka ushize babonye amafaranga atari make yabafashije uyu muryango kubaka ubuvuzi, gufasha abanyeshuri bo muri ibi bihugu. Habonetse kandi amafaranga ngo azakora umuhanda uturuka Tanzania kugera i Kigali. Mfumukeko yavuze ko ariko nubwo uyu muryango ukomeje gukora ibishoboka byose ngo ujye imbere, bagihura n'ingorane ziwukoma mu nkokora. Hariho rimwe na rimwe tugorane mu mategeko, usanga twarumvikanye nk'ibintu hagera yuko babishira mu ngiro mu bihugu, ugasanga rimwe na rimwe birahindutse. Si igihe cyose, ariko rero birashika yuko usanga abantu bemeye gukora ibintu, hagera kubikora ugasanga birahindutse. Rero twebwe akazi k'iwacu iyo bigenze ukubonya ni ukubibutsa igihe cyose, ni ukubahamagara tugenda kubaraba tukababwira yuko bafashe engagement yuko ibyo bintu biza gukorwa nk'uko twavyumvikanye. Uyu mwiherero ubaye mu gihe u Rwanda na Uganda bifitanye ibibazo mu mubano wabyo, ariko Nduhungirehe yavuze ko atari byo bazigaho muri iyi nama. Icyakora ngo nabyo bishobora gukomozwaho kuko bibangamiye intego yo kwihuza. Iyi nama ibereye mu Rwanda mu gihe iki gihugu ari cyo kiyoboye uyu muryango, gusa inabaye mu gihe iki gihugu gifitanye amakimbirane na bibiri mu bihugu bituranye kandi bisangiye uyu muryango. Hashize iminsi umubano w'u Rwanda na Uganda warajemo igitotsi, u Rwanda rurega Uganda guhohotera abaturage barwo, mu gihe Uganda yivuga ko u Rwanda rwafunze imipaka rugamije kwikomanyiriza mu bucuruzi. Hashize imyaka kandi isaga 2 u Rwanda rutabanye neza n'igihugu cy'u Burundi. U Burundi burega u Rwanda gucumbikira abashaka guhirika ubutegetsi muri iki gihugu no guha imyitozo ya gisirikare zimwe mu mpunzi rucumbikiye ngo zihungabanye umutekano w'u Burundi, ibintu u Rwanda rudasiba guhakana. Mu bihugu 6 bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, 4 gusa nibyo byitabiriye inama. U Burundi na Sudani y'Epfo ntibyabashije
kuza mu nama y'i Kigali. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba washinzwe mu mwaka w'1967 ariko uza gusenyuka mu mwaka w'1977 wongera kubyutswa muri 1999 ukaba ugiye kumara imyaka 20. Imihango yo gutangiza iyi nama yabereye ku mugaragaro ariko inama ubwayo izakomeza mu muhezo ikazasozwa kuri uyu wa gatandatu. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Radio Ijwi rya Amerika irabategurira